Zdravo svima! Dobrodošli na Akademiju malih proizvođača. Ja sam Marija i danas ćemo započeti putovanje koje će nas voditi kroz svet malih proizvođača hrane u Srbiji, ali na malo drugačiji način. Ukoliko imate ili ste imali baku i deku koji su čuvali životinje na selu, sigurno se sećate tradicionalnih okupljanja kada je svinjokolj ili kada im dođete u posetu, a čekaju vas sušenice ili čvarci za doručak ili domaća masna supa za ručak. Ipak jedno je kada pravite domaće proizvode od mesa za svoje potrebe, a sasvim drugo kada to želite da radite sa većim količinama na profesionalan način. Postoje različiti propisi, pravilnici i registracije za proizvodnju i preradu mesa, ali ne brinite, na pravom ste mestu. U ovom videu ćemo na jednostavan i razumljiv način objasniti šta vam je sve potrebno da biste pokrenuli svoju proizvodnju mesa i proizvoda od mesa u skladu sa zakonom. Da bi olakšali uslove za poslovanje malih proizvođača hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 2017. godine donelo je pravilnik za male proizvođače hrane, čiji je tačan naziv ispisan na ekranu, a čije će vam poznavanje biti potrebno ukoliko želite da se bavite i proizvodnjom mesa i proizvoda od mesa kao mali proizvođač. Ko može da se bavi proizvodnjom i prodajom mesa i proizvodima od mesa? Za razliku od mlečnih proizvoda, jaja i meda, koje fizičko lice može da proizvodi i prerađuje na gazdinstvu ukoliko ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo i HID broj, odnosno identifikacioni broj za gazdinstva koja čuvaju životinje, proizvodnjom i preradom mesa mogu da se bave isključivo lica registrovano u APR-u kao preduzetnička radnja ili privredno društvo. Da bi proizvođač registrovao svoju proizvodnju u skladu sa zakonom, neophodno je da registruje objekat za proizvodnju i promet hrane u registru Uprave za veterinu. Objekti se dele na objekte koji se registruju i objekte koji se odobravaju. Više o ovome reći će nam doktorka Tamara Bošković iz Uprave za veterinu. U čemu je razlika između registrovanog objekta i odobrenog objekta? Da li će objekat biti registrovan ili odobren zavisi od više faktora, kao što su vrsta proizvodnje i stepen rizika koji taj proizvod nosi za krajnjeg potrošača. Kada govorimo o registrovanom objektu, tu je važno reći da subjekat podnosi zahtev Upravi za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i kada bude upisan u registar registrovanih subjekata, odnosno objekata, i kada mu se dodeli registarski broj, on može nesmetano odmah da krene sa proizvodnjom. Dakle, ne postoji utvrđivanje prethodno uslova od strane veterinarske inspekcije, već subjekat nesmetano kreće sa radom, ne čekajući zapisnik ili neko rešenje inspekcije. Ono što je važno reći je da taj objekat je pod kontrolom, jer će inspekcija u narednih 3 meseca utvrđivati uslove u tom objektu i može u odnosu na zatečeno stanje da potvrdi uslove, da sprovede neke korektivne mere ili da zabrani rad tom objektu. A kada govorimo o objektima koji se odobravaju, tu imamo više stepen rizika jer je hrana životinjskog porekla nosi sa sobom neke mikrobiološke i hemijske opasnosti, te i procedura odobravanja zahtevnija i sastoji se iz nekoliko koraka. Dakle, kada subjekat podnese zahtev za odobravanje, formira se komisija veterinarske inspekcije koja odlazi u objekat i utvrđuje da li subjekat ispunjava opšte uslove za higijenu hrane. Šta to znači? To znači da li su uslovi u objektu adekvatni proizvodnji kojom želi da se bavi, da li su prostorije, oprema i raspored prostorija u samom objektu adekvatni proizvodnji u kojih treba da se bavi, da li je subjekat u mogućnosti da obezbedi sigurnu hranu i da li ima plan kako će vršiti ispitivanja hrane, vode i svega ostalog što potvrđuje da je hrana bezbedna koju će staviti na tržište. Ukoliko subjekat ispunjava opšte uslove, dodeljuje se takozvano privremeno rešenje od 3 do 6 meseci, u okviru koga on razvija sistem samokontrole, dakle vrši određene ispitivanja hrane, vode, vrši čišćenje, dezinfekciju i pranje prostorija i opreme i dokazuje da je njegov sistem bezbedan i da će hrana koja dospe do krajnjeg potrošača biti bezbedna. Ono što je isto važno reći da nakon tog perioda od 3 do 6 meseci inspekcija ponovo dolazi u objekat, utvrđuje da li su ovi posebni uslovi ispunjeni, znači da je subjekat potvrdio da je njegov proizvod bezbedan, i ako su uslovi ispunjeni, onda se izdaje trajno rešenje koje ima veterinarski kontrolni broj i hrana se bez ikakvih daljih zahteva stavlja na tržište.
Važno je naglasiti da i za registrovani i za odobreni objekat, bilo da ste fizičko ili pravno lice, pre početka proizvodnje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede morate podneti zahtev za upis objekta sa odgovarajućom republičkom administrativnom taksom. Zahteve za upis objekta i primere uplatnice republičkih administrativnih taksi, kao i objašnjenje šta je sve potrebno da priložite u zahtev, možete pronaći na sajtu Uprave za veterinu vet.minpolj.gov.rs i ukoliko kliknete na obrasci zahtevi, registracija objekata iz nadležnosti Odeljenja za javno zdravlje, registracija i odobravanje objekata za hranu životinjskog porekla, mali kapacitet. Trenutno republička administrativna taksa za upis u registar objekata iznosi 1.910 dinara, a za upis u registar odobrenih objekata 17.020 dinara. Proizvodnja i prerada mesa je možda najkompleksnija kada su u pitanju pravila i propisi, ali sa razlogom. Osim opšte podele objekata koju smo naveli, kod proizvodnje mesa razlikujemo dve vrste objekata. Objekte za klanje životinja koji se isključivo odobravaju i objekte za preradu mesa koji mogu biti registrovani i odobreni. Klanje životinja može da se vrši na gazdinstvu ili u takozvanoj maloj klanici, dok prerada mesa može da se vrši na gazdinstvu u registrovanom objektu ili u odobrenom objektu za preradu mesa, takozvana mala prerada mesa. Hajde da vidimo šta to znači iz ugla proizvodnje proizvoda od mesa. Na gazdinstvu proizvođač može da se bavi isključivo klanjem živine, pilića, gusaka, pataka i ćuraka i zečeva punića, samo ukoliko su životinje uzgajane na gazdinstvu i ukoliko je objekat odobren za tu aktivnost, a stavljanje u promet se vrši u opštini proizvođača i susednim opštinama, na gazdinstvu, u lokalnoj pijaci i u lokalnom maloprodajnom objektu. S druge strane, u maloj klanici može da se obavlja klanje živine i zečeva, ali i goveda, teladi, svinja, prasadi, ovaca i koza, i to je, kao što smo rekli, takođe odobren objekat. Prodaja zaklanih životinja iz male klanice vrši se na teritoriji cele zemlje. Pravilnikom o količinama hrane je tačno utvrđen broj životinja koje mogu biti zaklane u gazdinstvu i maloj klanici na nedeljnom i godišnjem nivou, što ćete detaljno pogledati u pravilniku. Hajde da vidimo kako stoje stvari kada je u pitanju prerada mesa. Prerada mesa na gazdinstvu podrazumeva proizvodnju proizvoda od mesa do 1000 kg godišnje u registrovanom objektu, a prodaja se vrši na gazdinstvu, u lokalnoj pijaci i u lokalnom maloprodajnom objektu. Na gazdinstvu možete proizvoditi fermentisane suve kobasice, suvomesnate proizvode, suvu slaninu i čvarke. S druge strane, u odobrenom objektu male prerade mesa godišnje se može proizvoditi do 100.000 kg usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa, a prodaja se vrši na teritoriji cele Srbije. Šta se podrazumeva pod ovim pojmovima možete pronaći u pravilniku o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa koje ćemo podeliti na kraju ovog videa. Ono što je bitno da spomenemo, klanje životinja i prerada mesa na gazdinstvu može se obavljati isključivo od životinja koje su uzgajane na gazdinstvu, dok se klanje životinja i prerada mesa u maloj klanici i maloj preradi mesa može raditi kako od sopstvenih životinja, tako i od životinja koje su kupljene od drugih poljoprivrednih proizvođača. Za male proizvođače hrane napravljena su određena odstupanja u pogledu poslovanja koje se najpre tiču higijene hrane i uređenja i opremanje objekata, i one se razlikuju u zavisnosti da li se bavite klanjem životinja ili preradom mesa na gazdinstvu ili maloj klanici ili maloj preradi mesa. Mi vam nećemo detaljno opisivati uslove jer ćete ih pronaći u pravilniku, ali spomenut ćemo neke od njih. Postoje određena odstupanja koja su napisana i sprovedena u odnosu na objekte za klanje životinja i za proizvodnju i preradu mesa. Međutim, ta odstupanja uvek moraju da budu vrlo obazrivo osmišljena zato što je meso, odnosno klanje životinja, postupak koji nosi najveće rizike u proizvodnji hrane. Imamo nekoliko vrsta objekata na koje se primenjuje princip fleksibilnosti. To su objekti koji su registrovani na gazdinstvu i to su objekti koji prolaze jednostavnu proceduru upisa u registar i objekti koji moraju da imaju neke minimalne uslove, a to je da
imaju jednu prostoriju u kojoj se obavljaju sve funkcije koje se tiču proizvodnje proizvoda od mesa. To su najčešće u našoj tradiciji suvomesnati proizvodi, slanina, čvarci i suvomesnate i sušene kobasice. Tu je isto važno reći da može da se koristi kućni toalet, da nije potrebna posebna garderoba, samo da se sve odvija u čistim i higijenskim uslovima. Što se tiče male prerade koja se odobrava, to je prerada u kojoj možete da se bavite proizvodnjom svih proizvoda od mesa, naravno ukoliko ispunjavate uslove, ali ona je i malo rizičnija, pa tako da je i pod malo jačom kontrolom. Ali ono što je isto zanimljivo reći jeste da postoje neke odstupanja u izgradnji i opremi, dakle da možete u proizvodnji da koristite jednu prostoriju bukvalno za sve delatnosti, dakle za rasecanje mesa, preradu mesa, proizvodnju proizvoda od mesa, ukoliko sprovodite procedure čišćenja, dezinfekcije između tih aktivnosti, odnosno delatnosti. Takođe mora da se posjeduje najmanje jedna garderoba, najmanje jedan toalet i prostor gde mogu da se operu ruke i opere oprema koja se koristi u proizvodnji proizvoda od mesa. Kada govorimo o maloj klanici, to je odobrani objekat koji ima određene kapacitete, na primjer, 10 goveda nedeljno ili 50 svinja i on se odobrava po proceduri koju smo objasnili, ali ono što je važno reći, to je objekat koji može da distribuira meso zaklanih životinja na cijeloj teritoriji Srbije. Postoje određena olakšanja i u tim objektima, ali ono što je osnovno i što mora da postoji, da postoji prostorija za klanje, pri čemu klanje može da bude, da kažem, i na nekoj podlozi i u nekoj opremi koja nije kao u velikim objektima, s tim što moraju da se sve procedure pranja i čišćenja poštuju. Zatim, trebalo bi da ima jednu prostoriju za rasecanje, međutim, rasecanje mesa može da se vrši u prostoriji za klanje, ako zato postoje uslovi, ukoliko se vremenski razvoj. To daje mogućnost, fleksibilnost. Zatim, ako ima potrebe, a ima potrebe za hlađenje, mora da postoji jedna hladnjača u kojoj može da se meri temperatura i prati temperatura je izuzetno važna i ukoliko se generišu sporedni proizvodi životinjskog klanja, to su naprijed kosti, delovi trupa koji nisu jestivi i sve ostalo, to mora da se uklanja na adekvatan način i da se nosi u kafileriju u skladu sa nekim posebnim propisima. Ono što treba reći je da sve životinje moraju da uđu u klanicu zdrave, da moraju da imaju određene ispitivanja i da samo kao zdrave i bezbedna hrana mogu da se stavljaju u promet. Da bi potrošač imao informacije u svakom trenutku šta je kupio i od koga, a još važnije koji su sastojci proizvoda i rok trajanja, vrlo je važno da imate deklaraciju na proizvodu gde će ti podaci biti napisani. Ukoliko prodajete proizvode od mesa, bez obzira da li su proizvedeni na gazdinstvu ili objektu male prerade mesa, vaša deklaracija treba da sadrži sledeće podatke. Takođe, mali proizvođači bi trebalo da vode i evidenciju o proizvodnji i prodaji mesa koja se razlikuje u odnosu na to da li se bavite klanjem životinja ili preradom mesa, pa da čujemo zašto je to važno i šta se po time podrazumeva. Kada govorimo o evidencijama koje se vode u objektima za klanje, odnosno preradu mesa, postoje neka pravila koja mora da se poštuju jer je meso sama po sebi rizična hrana i postoje mnoge bolesti koje putem mesa mogu da se prenose na ljude. Kada govorimo o klanici, ono što je vrlo važno naglasiti, a to je da životinje moraju da budu obeležene, znači ovde se evidencija o obeleženim životinjama, brojevima ušnih markica, datumu klanja i naravno vrsti životinje koja se kolje. Zatim mora da se postoje procedure određene sledljivosti, znači gde je to meso završilo i naravno gde je prodato, jer to je već veći objekat, zahtevniji objekat i on mora da ima evidenciju o tome gde je meso završilo u slučaju da nešto nije bezbedno i da mora da se vrši opoziv tog mesa, odnosno tih proizvoda. Kada govorimo o preradi mesa, znači mora da se zna poreklo mesa, dakle iz koje klanice je dospelo, tu su obično evidentirani veterinarski broj klanice, zatim koja količina mesa je korišćena u određenom proizvodu i naravno kome je takođe prodata
ta vrsta proizvodnje, odnosno ta šarža lot proizvodnje. Kod klanja životinja sprovode se ispitivanja koje se odnose na briseve trupova, to je vrlo važno, znači postoji mala derogacija, ali je važno raditi. Kad govorimo o svinjama, pregled mesa na trihinelu je obavezan kod svih životinja, bez obzira da li su u pitanju male klanice ili velika klanica. I naravno, proizvod od mesa se ispituju na određene mikrobiološke parametre, frekvencijom kad se to proceni od strane subjekta, ali neka preporuka je najmanje 2 puta godišnje na salmonelu, na listeriju, na escherichia coli i, na primjer, enterobakterijace. Bitno je pomenuti da subjekat mora da sprovodi i svoje sisteme samokontrole koji se odnose na dobru higijensku praksu, znači da mu bude čisto objekat, dobru proizvođačku praksu, dakle da poštuje sve procedure koje se odnose na proizvodnju određenog proizvoda i u zavisnosti da li je u pitanju objekat koji se odobrava ili registruje da se sprovodi i neka vrsta samokontrole zasnovana na principima HACCP-a, odnosno sistema koji nam osigurava da proizvod koji dođe na tržište bude bezbedan. S obzirom da su ovo zahtevni sistemi, zahtevna dokumentacija, mi smo pripremili vodiče u kojima postoje generisani oblici tih samokontrola, odnosno sistema, već predviđene evidencije i forme i subjekat može da se koristi tim vodičima za određenu proizvodnju koje su pojednostavljene i prilagođene svakoj proizvodnji, dakle ne mora da traži eksternu pomoć i ima neke dodatne troškove. Još bih napomenula, bez obzira što postoje određene odstupanja, ne postoji fleksibilnost koja se odnosi na dobrobit životinja. Dobrobit životinja mora da se poštuje prilikom dogona životinja u klanicu i prilikom klanja, dakle da životinja ne trpi nikakav stres i bol. Znamo da vam ovaj administrativni deo o kome smo do sad pričali možda nije tako zanimljiv i zato ćemo sada pričati o nečemu zanimljivijem, o tradicionalnim proizvodima u Srbiji i proizvodima koji imaju zaštićeno geografsko poreklo, a u tome će nam pomoći dr. Predrag Ikonić sa Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. U grupi tradicionalnih prehrambenih proizvoda značajno mesto zauzimaju tradicionalni proizvodi od mesa. Među njima najveći broj je sušenih proizvoda od mesa iz prostog razloga što su oni nastali kao potreba čoveka da sačuva i produži upotrebnu vrednost mesa njegovim konzervisanjem, a za to su koristili procese sušenja, najčešće uz dimljenje. U registru Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije trenutno se nalazi 15 oznaka geografskog porekla za proizvode od mesa. Neki od njih su užička goveđa pršuta, sremski kulen, petrovačka kobasica ili petrovska klobasa, lemeški kulen, pirotska peglana kobasica, sjenička stelja i drugo. Trenutno je situacija takva da je svega 2 od 15 registrovanih oznaka porekla sertifikovano, a to su sremski kulen i petrovačka kobasica. U pitanju su fermentisane suve kobasice koje se proizvode na tradicionalan način u zimskom periodu uz korišćenje mesa zrelih svinja i veće količine crvene začinske paprike, visokog kvaliteta. Ovi proizvodi se pune u svinjsko slepo crevo katu ili u svinjsko debelo crevo, odnosno zadnje crevo, kada je u pitanju petrovačka kobasica. Nakon dimljenja, sušenja, nastupa proces zrenja koji traje u zavisnosti od vrste kobasice od 3 do 4 meseca kada je u pitanju petrovačka kobasica ili od 4 do 6 meseci kada je u pitanju sremski kulen. Nadamo se da vam je ovaj video pomogao u razumevanju koje su sve zakonske obaveze prilikom registracije proizvodnje mesa i proizvoda od mesa u Republici Srbiji. U snimanju ovih videa pomogli su nam dr. Tamara Bošković iz Uprave za veterinu i dr. Predrag Ikonić sa Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Predstavili smo vam najbitnije stvari koje se tiču administracije oko pokretanja proizvodnje koju svaki mali proizvođač treba da zna. Sada je red na vas. Pročitajte pravilnike ili se konsultujte sa nadležnim organima. Ukoliko želite da se detaljno informišete o vašim obavezama kao malog proizvođača u pogledu proizvodnje i prerade mesa, savjetujemo vam da pročitate vodič za proizvodnju i preradu mesa koji je napravljen 2017. godine, a za koji smo sigurni da mnogi ne znaju ni da postoji. Sa vama delimo zakone i pravilnike koji će vam biti potrebni u poslovanju. Ukoliko vam je nešto ostalo nejasno, možete kontaktirati Upravu za veterinu na mail vetuprava@minpolj.gov.rs. Pozivamo vas da već sutra započnete proces registracije, a naša platforma je uvek tu za vas. Pratite naš YouTube kanal za nastavak ovog serijala. Srećno!